I 10 ljudi, ja sam Real Serbian i danas igramo Banishot, ali imam jedno jako važno poštenje. Tokom snimanja epizode 3, moj kompjuter je izglumio glupano i ugasio se i izgubio sam sve, znači sve o snimanju, a ostalo mi je saved game, autosave, sve mi se izbrisalo. I sada, ja da vam pogledam šta smo uradili, znači sve mi se izbrisalo, ne znam ja zašto, sve. I sad ćemo nastaviti da smo stali, ali samo da vam pogledam šta smo uradili. Evo, ja sam ovdje namjestio ovo stvari, na most, farmu, quarry, znači započeo sam sve onako kako treba. Za početak. I nastavljamo sad, ljudi, gdje smo stali. Ne znam zašto, ali želim da pohvalim moj kompjuter, jedan aplauz molim, zbog toga što je glupan i što mi je izbrisao sve. To želim da pohvalim moj kompjuter. I to je to. Evo, krenuli se mi ovo rade tu, stone mi prave, sve lijepo ide. Sve ovo radi plan, to je dobro. Znači, namjestili smo bili bridge da bi prešli preko i ovdje ćemo sad namjestiti Gatherer's Hut. Vidim da je sve namješteno, da namjestim ja još jedan Gatherer's Hut. To i ovo ovdje. Tako. Do tu. Sve bi trebali ovdje dođu. Ti čikice da rade. Evo ih. Krenuli su da rade. Ovo mi sve ide kako treba. Namjestio sam puteve ako niste primijetili. Okej, evo ovo rade. Skype ćuti. Onda, sad će autom. Ima vremena, taman će uspjeti sve ovo lijepo da uzmu, a da mi se ne kao uništi. Kao sam Skype ćuti. Ali ne. Smanjit ću ovo ovdje. Nastavit ću ovdje jedan. Tako, i da imam jednog laborera. Treba mi farmeri. Dobro. Može li brže? Može. Ali neću. I evo ga, zima stiže. Ovo polako nestaje. A sad će ovi sigurno, joj, brzo nestaje. Ne, to, bravo. I imamo dosta hrane, tamo da prođemo zimu, da pređe zima. To će neka bude pepper. Zato što, kod peppera, vam pravo kažem, da vam objasnim, kod peppera više se dobija. Ima veze kako se brzo, nego više se dobija. Treba će mi firewood, a ja nemam ove što će raditi. Trees. Niko ne da mi seću drava. Sad namjestim malo ovdje da. Sada je sve dobro.
A sad mi se još desilo, ja skinuo neku igricu i sada ta imala virus. I ja, kao odmah se kao uspaničio, izbrisao ja da restartam kompjuter, jednom nemam igrice. Nemam ništa, uopšte nemam ništa od svega. I sada ja pogledam i ono to je sve, samo što je data izbrisana. I ja kao, dobro je. Pa nije nešto ozbiljno, kao izbrisali si igrice pa moram sve ispočetka skinem. Ali dobro je, sve ispalo je u redu. Šta ovi nema uopšte, da nema locks. Pošto ovo ovdje prave. Aha, znači to se treba doneti. To se treba doneti. Ok. Sada. Evo ovi seku. To se traži. Treba mi to. Jej. I sad ću oni tu sve staviti, pa ću ovi, evo tu je, sad evo, oni nosit tamo. Treba ovim mastima da prave. Znači ja ću sad, čekajte. Imam koliko imam firewood. 79, koliko toolsa? 15. Znači ja ću da, evo sad će ovo biti ovako nam gotovo, u stvari ovo ću ovdje pauzirati. Ovo ću pustiti, znači ovo treba još 10 drva. Evo još jedno drvo i to je to i on krenut će da na ono osnovu napravi. Ovako ovo. Tako isto i stone. Su kuće pune? Ali skoro neke su pune. A ove su prazne. Treba ću namjestiti još kuće. Ajde, namjestit ću odmah. Super je to bolje. Tako tu. 16 i 8. Dobijamo stone, to je dobro. Damo od ovih ovdje. Konačno, pa nije više. What the kako se menja brzo. Evo ga. 3 loga. 6 loga. Jej, radi opet. Sada imam firewood. Pravi ovi ovdje. Dobre, pa pravi. Samo još jedan kuc. I oni će to i uspjeći. Eto ga, jej. Koliko mi sad treba? To je 24 logs. Pitanje prvo da li ja imam 24 logs. Okej. GG. Kako je lijepa voda. Meni nemam logs. Ali imam? Ne. Nemam. Će ovo rasti, će krenuti da raste ovo drveće. Mislim da neće. Da uzmem ovo ovdje. Ovako. Pa možemo i ovdje. Proširit ćemo mi po cijelom svijetu. Koji krenuli? Rad. Bitno je da imamo puno hrane, to je najbitnije. Mislim da se ovo povećao. Da je baš pre bilo veliki stockpile, sad nije. Ovaj put smo lijepo krenuli. Let's Play 1.
Nismo lijepo krenuli zato što smo mnogo sporo radili sve, a sad ovaj put smo brže radili. Sad imamo gledati koliko imamo hrane. Sad će još više i više. Dosta farmera. Logs, treba mi logs. Znači čim bude onako lijepo sve. A sad će ovo, čim porasti, ja ću staviti na seku. Samo malo treba da porastu. Imam još 24 logs, a ja nemam logs. Evo imam sad. 4, sad će neko masnuti. Sigurno. Sad ću mi polako to uzimati. Izvinite. Prostite. A vidite, već je neko uzeo. Koliko imam iron to? 25. Dobro je. Radi ovaj. Steel 12. Imam iron i steel. Log, iron, coal. A, to je samo ako se istopi to. Pa, aha, da. A neću to. Ostane kako jeste. Kako ide ovo? Sad će to krenuti da se harvestuje. Pa da. Dobro. Mislim da su dugački epizode. Evo. Ja mislim da bi to bilo, ljudi. Ja sam For Real Serbian i vidimo se u sljedećoj epizodi. Bye!